Hingi sir in kalungti minute khat o file nen thot ninga hingi sir hingi AR company a project cho ka bol jo tai minute khat o chiang chanen thot na nge suman chanin pio hingi sir inna thun tab nga kêu pin ding phat jong na ni gì lo minute khat sir I'll call you later Tia cho na laptop ma ki pan ki sinan ta katia na het na laya nangin khat ve ikimu masat pian ni acho kasapau tho leng deng donga ka tho wa nga nei de tho tho ikichen jo ji nga cha ka het hetai zin ka cha don lo wa nom the ji lo hichinia cho masat pian na nang za la cho om kong thipan nage ne hello mai the ke nai tia cha ka don ji lo a hin kain kho ka bot ha lo nang ding gel na cha don nang ka ki thik chu hichini jawa cha nangin laptop ma type na bola alang khana ken na cha khon kan healthy izing na chala dap jita nangin la he phaji lawa chutin tilapen om phat pi kit ji ani si in kain he the ji cha lo la dap banga ini ke ka jong arolin dap deu deve ne het nam nangin kho he nangin no yan het pha da nangin I tia boni ger kho lowa khat ve na ko ma sari khan sa dinga ka ma cho don don ne don lo I ma cha kho sa na ne lo ken na ko ma sum hello na pa thu ma ka hu zo hi hi jong le na chunga ka lo hi mo de poi chi jong le ka yan thai na a ka bui na a nei ki thu ti dam ka ti a ka khud ka ha banga ek ting ka bol aya ek ting ka bol le atabia ka ki at ha nangin het zon het pha lo ka on ko mu tung zo lo ka nu sit ne zon ko mu tung zo lo gen ka he tim tie ni ge ka thopal la a ki yen tie gen hi chi thaw cho ka zo chana su sit ding ka gut wanga a hin ka su si zo poi chi je a cha ka indanga ka ki lego da hetai paten ki vian zingo chulecha adap masangin na dono kate nang hi chalaya hi cha pinong bol ahi na cha om sa ka don no ma ka bol khilte suman kele ke ka kilo sit wala hi chi ya chuna lung ka to zo lo hi chele ke ka ngol dan he nanwi ka mu ji teng le ake pa hina na te ka ka en yel jing ake pa cho kai nai rustam ahin ikechen do phat chom khat chan bo hi chi jawa kanui ji ho to ka ha sat na sel ding he po ve hinge ka bol khele hi zong le su khiel ngai dam long to lung sit na hello lung sit ni nei ngai damo sorry